Ngawela mina. Naziwele. Hayi yabona nje ukuthi ingoma le ikhamba vele nesikhatsi sakhona baba. Ikhamba nesikhatsi sakhona. Ujame kuhle Scopo. Kama nijame kuhle kamnandi ngapho. Nokho zonke izinto zinqophile bengithi uzakuzaba unqopha kodwa na ke ngenxa yesikhathi nezinto sokuthini nje. Yeah, no, khona ndaba. Ake size ngawela mina le khositshele ngayo ngombana nasingoma iyathuthumba madoda. Ayisa. Azo. Yes. Scopo sa Africa, ukhamba nobongani MP. Music industry ngene ngamatenda ungasika dezabe ngithi igandaganda nasitha layo ngale masala angazodlala ngomvumo angiyopanda vele angiyopanda ngomvumo angiyopanda vele angiyopanda ngomvumo siyawala isitoko sigcwele amajet usha twa umuntu umntwana hayi esimoya ke umntana kayi-1 vele kubuka sport avela busa umoli man siyawala Africa, thina silapha sigithi ingoma nebhidi lakonga okabakholwa bomba nawuthi wawele laphi lathi nabesingekho wayingathi indaba yakho seyikhamba namaforum enhlekangisalizo nale chorus asiphumele ngaphandle sihambe khokasi warusaba lamajita buyokai ngathi senikhamba namaforum njengapho Scopo nechorus elangisalizwa yazi kuhle just wena hayi baba hayi nam abamatona nakadaweni kona thukule once sikhatha bawele laphi kanti thina lapha esingekho khona ngiphethe Scopo sa Africa mlaleli kwekwezi FM ukhamba nobongani MP ke nasingoma emnandi ethi ngawela mina ya lena ulusokana uwele vele uzibethi isifuba ngane idlala konje udlala sihloko ngekoloyini unje Scopo ya no kade ndoda ngifisa ukuthi sicoce nawe ke sikwazi ngokunabeleko ubongane MP ngiyabona umphethe sesiyamazi simazi khulu ubongane MP vele mveze waziwako ukuthi akadlali ke uyaveza njalo uScopo ngewakuphi ubuyaphi uScopo ngwala eHokai nawusuka nje eKangala lapho uthinga yasemhlanga igarage nathi semaplasini lapha hlangana nemizi lapha nginethi lapho ke mina hlangana nemizi egarage lapha yeah ngihlangana nemithi lapha nginethi lapho ke ngicathe lapho ke ngiwele ke nalapho ke ngathi ubuya ngakhona awukenziwa njaya ngemva zonke izinto zisanqophile ngemva zonke izinto zisanqophile ngiyafika uyaphaya yi ngiyafaya so uScopo uthoma nini indaba yomvumo le imvumo le kuhle yathoma le kubo 2016 nakhona mani ithoma sakudlala nje ngenza ngathi ngiyadlala mara yagcina kuyinto enye ekulu ngagcina ngena lapha emvumeni wesikhethu zaya igcine seyifika la ukuthi hayi manje no ngithola indoda nase bathi DJ Masinya waseLimpopo bekathuthele khona ngapha aseduze ngaseKangala ngapha nginede ngenza naye ama-beat lawo bo-house music namapiano njalo hayi igcinele kwagcina kuyinto evuthiweko mana ubona sengikhamba ngayo nje waraga uthi bose emvumeni esikhethu kungelele mina ngawela lapho
awa ingoma nathi ukuthi yendlela ingabo mungathathi nje ngikunze ukubolekisa uvuma ngini leyo ngoma awutisi baba yeah utisi so uthoma lapho uyaraga uthoma uyayithemba lento yomvumo le ngiyithemba lento yomvumo le kodwa angazokulisa kwelinye ihlangothi ngizoraga wonke amahlangothi kwamambala sinengoma nanzendathu ngazi ukuthi ziphume nini le ethi ngawela mina sesinesikhatshanyana izwakala emhathweni Ikwekwezi FM kusithi fahla ngawe iza njani ingoma le ingoma le engiyawela le kuhle kwakuyingoma vele ekhabe ngiyikhiphela ukuthi kuzoba ingoma esizokuthagala ngayo ngikhuluma ngabantu laba abawelako labathagale ngayo mara zanke ithole isikhathi esireka sokuthi mhlambe ngiyidrop yabona into njengalezo or mhlambe ithole i-play enough but then nje sekuyisikhathi-ke nokuthi ingagijima so ngokutsho njalo utsho ukuthi nje une-record label ethileko osebenza nayo ekhona ukuthi ikhuphele umvumo wakho awa mina ngijamele ngijamele ngihelejwa ngobongani MP so ngiyambona lapha ukuthi ufeature ubongani MP kilingoma lesho ukuthi madoda osebenza nabo so nje ingoma lezi kunengawela mina kunekorobela bese kuna nase ingoma ethi mina nawe ingoma ezi zontathu zingaphakathi kwe-EP namtjana zingoma ezikhupha njengama singles zikhona na siyazithola sibalaleli nabalandeli bakho okay ingawela mina iphume njenge i-single ikhona online kuma iTunes ku Spotify le bangayithenga abalaleli and then ikorobela nemina nawe iziku phakathi kwe-EP and then ingawela ngayiyenza no DJ Swu wakotsakani ibeat la producer DJ Swu wakotsakani Mamelodi and then ama vocals recorder kubongani MP and then ikorobela nemina nawe ama-beats aproduce DJ Masinya waselimpopo ama-vocals afaka nge-studio kubongani MP ndoda bathola njani abantu abalimpopo no na umvumo kufanele wazi abantu ne injalo fanele uconnect uthintane nabantu uthi sibuya ngayiphi ingoma phakathi kwalethi mina nawe nalethi korobela bengicabanga ukuthi sibuye ngekorobela and then sibe sibacedelele ngemina nawe sibuya ngekorobela sikhambe siyokuthengisa scope ngitsho sikhamba noskopo wa Afrika mlaleli weKwekwezi FM ingoma nasethi ngawela mina uyayizwa emhathweni ngwangapho ngikhenu kuhle ngwangikhethu ngale awundebele ngwangikhenu skopo manje ngikunikele ithuba lokuthi ungambuza ko 0794132172 khulume naye mlaleli sitshela nje iphimbo lakho namtjana ungasidosela ko 0860003278 ekudepheni kwesikompilo lesindebele siyokwakha ihliziyo nomphefumulo wenarhakazi yethu Ikwekwezi FM izikhakhazisa ngo-Afrika izikhakhazisa ngawe kukhanya ba okuqakathekileko akusikuthoma qangi namkha ukuthoma muva kiwo wonke umsebenzi owenziwako kibo bonke abasebenzi nizinkutani ezingaphakanyiswa qobe lilanga empilweni Ikwekwezi FM inani ilinyanga yabasebenzi sinihlonipha nokenjalo Ikwekwezi FM kukhanya ba usilalele ukwenye inaha ngaphakathi kwesithuthi somphakathi namkha ngaphakathi kweyakho isimi kubelapha sikulethela umkhanyo wamabala Ikwekwezi FM kukhanya ba sithudula nomvumi #PhakaMavumi isihloko sengoma sithi korobela skopo korobela ikorobela straight ikona into enjalo ikhona nodebile engibafaka ngekhulelo leyo siyabuya ke sizwe yabona utshwala ngimlise kabini kathathu mara lokho ngiyabuyela entwaleni yabona utshwala lo ngimlise kabini kathathu mara lokho ngiyabuyela yabona utshwala ngimlise kabini kathathu mara lokho ngiyabuyela entwaleni yabona utshwala
kabili kathathu mara loko ngiyabuyela ethandweni mina ngiyabzola ayibune korobela mina ngiyabzola ayibune korobela gijimela kuma-digital platforms la Scopo manje baba phezu kwe-lockdrum jama yabona manje kuyakokotwa la baba la nawunespeakera nyana esisiwaka usithola sesithi angifune kuphathe isound uphathe impika na ungakaphathi ezinjalo ubatshele kusesenesikhathi ukuthi ningayiphakamisa kakhulu ngoba hey hayi babatshela hayi korobela khona ngithoma ukuyizwa-ke ikorobela le kanti uyicabanga njani-ke ingoma lethi ikorobela le hey ayikhona lapho ngiyakutshela ubuya lapho uthe ubuya lapho ngapha nasidlale ingoma ubuya khona yi kuhle lesivuma ngazo izinto esibuya kizo vele kwesinye isikhathi ukale ukuthi ngilabavumi vele besikhethu yeyi siyaqala neminyanyena nomuhle siyaqala ukuthi sikuhedlu kusasa la uyayizwa iyaphakama ingoma sicala nesithula somradisi ukuthi usingatha kangangani ake siza abalaleli ngapha Scopo ukuthi bathi thina sibona ethi nisiphindelele ithi ngawela mina sitshele ukuthi itholakala kuma-platform hayi yangibethi ingoma leyo nethi ngawela mina asimtshele Scopo uyayithola musiko kizo zonke inkundla ngikho konke iTunes, Spotify, YouTube ngena bafo uyithole lapho mani ngena ukuthokhathoke bafo thokhathoke msinya lapho ustreame wenze konke iye ngiyathokozela lokho kwamambala ke sizomunye locha kurinaga ya ngimlalela umsekhethu lapho unkarakhulu uphakamisa nesikhethu abekagogola imuntu and uphethe ubongane MP ngemva indoda ephosayo lo ubongane MP mazihle kwamambala esazi indaba zakhe ngimfisela ukuthi umswalo ukuthi uzima ngamphakamisa intshitshelo ahlangabezana nazo fanele kube yini emvumela khuluma noSlaki nambona ukuthi Sembe kaSlama sothi umswako wongela umzukulwana wakuhlaleni nakho mbuzo okay nguphendula intshitshilo lo kwamambala ngawuphendula umvumo lo kuhle lo legendary lenkama ngayo le kuhle nentshitshilo ezinkulu ngoba ukupromoter kunzima kufani nomvumo wesikhethu lo wegatara
lo kunzimanyana kudisanyana ngoba ufuna imarketing engathi phezulu. Yeah. So ne PR uyazenzela? Yeah, ngiyakwenzela konke. Yeah, no. Sebenza budisi indoda kufanele ukuthi uchoveke ke sizwe ngapha. Akurina skopoza Africa ngebuzwa rege nakathi ngawela mina dayidenge nkarapulu inkumbuza iminyaka le yala engawela ngayo yama rege vele irege kwakhona iforum lo yakhuluma ngayo leyo msana ababe skopo kujani mayitshane ekhonyo usomnodo ultuka rakwena kwena epatami ka switi metsi basarwe bona bayijala. Sizomunye umlaleli kurinaga kumona professor la kwa Fontaine B wakandula abanyimlalele mo spoku uyaritha kadlali enungethela ngathi ubethi ibhakadi ubethi umvumo ohlukileko akaqhubekele phambili ayibambe njalo. Danko ukhuluma noMichael Mahlanga kwa Fontaine. Akurina ngiyo lengoma ngiyo ngitawa artist leyaphosa man. Hawa ngiyo kurinaga ngiuMichael Mahlanga ngithokoze kurinaga. Bamvumile bayamvuma abantu Skopo Skopo siyokuvala ngengoma ethi mina nawe. So ikorobela iyatholakala nayo kizo zonke inkundla. Kizo zonke inkundla iyatholakala korobela. Kuhle awukekhuphi EP. Wenza. Ikorobela ingaphathi we-EP ekhamba ingathi isingili ingawela liya. Oh, ingawela ikhamba iyodwa. So i-EP lekorobela selinegama uhlele ukulikhupha nini? Angabukuhlela but ngizahlela. Usesephezu kwayo kuhle. Kodwa na yona iyatholakala. Kwamambala ke sizwe ngapha bese sizoyivala ke nje. Oh mina ngiyasola. Aw. Hey. Korobela aya. Ba. Hey, niyingisele man ngilalela lengoma ya basinani imnandi man umjomani kakakhala ngisegiyani. Ayayithanda Giyani babethe Giyani Skopo babethe Giyani. Kuthi kuyakara sethokoza ke Giyani. Kwamambala igama lika Skopo elithethephi. Igama lika Skopo leli kuhle ligama engalithola ngathi from a crash. Basho ngazi benikhwela abantwana ngaphezulu ecrash ngibagadaya ngenzani bathi ngimakhulu Skopo. Oh bathi ngimakhulu Skopo. Manje abantu bayakhonyeza bathi Skopo ke njeni mina ngayitshayisa ngathi Skopo sa Africa. Kithi mhlawumnye wawuthanda ukudla ihloko omncane bathi umntwana uthanda ukudla ihloko labo baba nguhloko nguSkopo. Skopo siyayivala enje phana uthi ibizo lakho lamambalo ngubani? Siphiwe Andrew. Yes, Khosana. And then ngiba ukulungisa nathi yaka Skopo sa Africa laba abakhulumako nje Skopo sa Africa wami asingo Africa lo English uno KA Skopo sa Africa akana CA uno KA Africa wesindebele simbizako thina. Iye izwakele ihlezi imlaleli nawuzuma ingoma zakhe Skopo sa Africa bese uzokhona ukuthi umthole lapho. Skopo thanda ukushiya namapha amagama ndoda ngoba sizokuvala nganasi ingoma ethi mina nawe kusitshele ngayo mina nawe bewuconyiwe bekwenzakalani la baba. Kuhle ingoma le ethi mina nawe ingoma yokukolisa mhlambe nawenze umuntu wakho kumbi othandana naye yasho ukuthi indlela ukuthi ukwazi ukupolisa ukuthi izinto zikhona ukubuyela esimeni uyayibona. So uLoveness Lavi ngubani? uLoveness Lavi ngelinye artist liphuma nalo ngaphansi kobongani MP ngingathi ngithi lingaphansi kobongani MP ngidecide vele ukufeature lona. Ukuthi naye umbambe usumchiteze eduze. Kwamambala uthanda ukuthini Skopo kuyo wonke umuntu omutsha banenge abantu abathanda umvumo wakho banenge abafisako ukuwenza umvumo usiwazi sibabantu abatsha esikhathini esiphila kiso ngalesi sikhathi kubudisi nje ukuthi into usuyisuse kodwa na ke into ekulu ukuthi uthome uthanda ukushiya namaphi amagama amagama enganishiya nawo ngokuthi
empilweni nawenza into ungangabazi noma ngabanzima kangangani la uthola khona sekunentshijilo eziningi wazi ukuthi ula into yakho seyithoma ngathi iyacaca khona kulapho sofake khona amandla and then khona ukuberekeza kubonakala kuyaphambili. nguSkopo asa-Afrika mlaleli weKwekwezi FM. Sithokozile ndoda rakela phambili ngomvumo omnanda ngitsho. Thokoza mina. Ahlangane emagigini ubhukwa njani ndoda? Chiya ama-bookings. Kuma-bookings ngiyatholakala lapha ku-WhatsApp number 060 ke ngenze nje 060 914 9729 asibuyelele 060 914 9729 yaha and then ndikhona lapha ku-email siphiwe skosana21@gmail.com. kwamambala enkundleni zokuthintana Facebook ukhona, Facebook ukhona Skopo sa-Afrika, TikTok ukhona Skopo sa-Afrika. kwamambala. Skopo phatheka kuhle ndoda, kungena amagigi lapho rakela phambili ngomvumo. I-music video singayilindela? I-music video ikhona ngiyekorobela ngizoyi-reloada bazoyithola njengasikhathi. kwamambala izwakele izophuma i-music video yekorobela kaSkopo sa-Afrika. Ugijimele ku-YouTube mlaleli uyayibona lapho. Skopo sithokozile impela veka ibe ihla ngitsho. Thokoza mina ngithokoze khulu. Go yes. Ayawahli mina nawe uyawahla. Wongikeleni nithuba izimba sendeli bawuke kweduze amduze ay baby ngawunduze amaphutha manengi iyathembisa ukuthi angeke ngisabini amaphutha manengi iyathembisa ukuthi angeke ngisabini amaphutha manengi iyathembisa ukuthi angeke ngisabini into
ehle iyabukwa tesa wena into ehle iyabukwa Skopo sa Africa Loveness Lavi mina nawe kuKwekwezi FM Chukulula inyawo ingalabese zakwe Duncan Assessor